na riu nitwakigeire smartphone niciokire nyingi, nituthiaga tugekora ringi thimu yaku ni yathira mwaki na ukahoya charger handu kana ukahoya cable, na cable ici citikoragwo cihanaine. Ni kuri na mithemba ya charger ingihuthika ku access personal data yaku kana ingihuthika kuiya information iria i thimu-ini yaku. Koguo na ringi wona wekira cable yo ni kwiraga charge only, share data, trust this device and all that. Koguo ungikora hindi teyo ugacagura charge only if you really have to use that device. No technology kana advice ira tungikora twinayo tungikora tukihe muingi ni ati ugeragie muno makiria thimu yaku ugakora michanjite wega kana ugakora na power bank yaku we mwene kana ugekuira charger nigetha kuhoya charger icio ndukio no urahoya ri no tungane na charger icio iria cingihuthika kuiya personal data na regional no citumike kuhaki thimu yaku na indo iria na hindi ria andu acio ma password maku mapini maku ma maybe ma account kana mobile banking, na that's a real challenge na togo ku Kenya ikundu kuingi ginyaja ya bururi. Thank you. Shesheni hakuhe nawe.